ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ CM ꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯑꯣꯐ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯂꯧꯕ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟꯗ ꯃꯤꯊꯣꯏ ꯃꯤꯍꯦꯜꯂꯛꯄ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯄꯤꯕ ꯏꯟꯁꯦꯟꯇꯤꯚ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗꯁꯤꯡ ꯉꯔꯥꯡꯁꯤ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯪꯈꯦꯝ ꯆꯥꯟꯅ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯒꯤ ꯌꯥꯡꯂꯦꯟ ꯁꯔꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯁꯣꯛꯍꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ CM-ꯅꯁꯨ ꯉꯔꯥꯡ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥ 2019ꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯐꯒꯠꯍꯟꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯁꯟꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯍꯩꯂꯣꯏꯁꯪꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯍꯩꯁꯪ ꯑꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯂꯥꯛꯂꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯁꯤꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯩꯅꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯍꯩꯁꯪꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒ ꯑꯈꯟꯅꯕ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯕ ꯃꯔꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯍꯩꯁꯪ ꯑꯁꯤꯅ ꯀꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯧꯕ ꯉꯝꯂꯤꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯁꯤꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯝꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯣꯠꯇꯒꯤꯗꯤꯀꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯥꯏꯄꯣꯊꯦꯁꯤꯁ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯦꯁꯤꯁ ꯂꯩꯖꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯥꯔꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯐꯥꯎꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯗ ꯑꯃꯐꯥꯎꯗꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯃꯁꯦ fully responsibility lawgarabane masideda privatization haiba potche up to standard ama bhogdi ko standard class 10 bo obi 12 bo obi masideda akoi gi privatization to ba haiba se masidi akoi da social disequilibrium thok na masa amane ko masi prithvi gi education system amata da leram to phai haina haide tawba leram badi yai atopa lebak sing da su adu educationist sing UNICEF ki karigi psychologist ke ame primary level da state responsibility logda bida free da pata thadok na competition tawna han ba haiba se it is not a sign of good education apaba education system am natte bako prithvi da private school leiba ta ga su kamaina modality leini modality amagi makha lege dawne pang likha pa yada bhai tare madugi the government gi intervention karino ama kaino haibana sing magi state ama sema matam da state adugi lenga oigadoriba bureaucrat oigadoriba any daita lokode mayam sing ase hogi school asidagi tamaga satra dagi tholaka dawne buko thola iba mayam puna maksigi wafam da pisak pinge di class 1 dagi horakan da discriminate tawraga adugi class ena khaido oga taminaraga laba mayam marak sideda akoina society sida heng level da makok ta tonda akoi social equilibrium maintain to have yaroi bu ana sigi pot asimadi magi hoigi tongan ba field da lagnara matam da standard tongan mai magi keno tongna mai specialization rakhi matam da tongan pham da chana bayai ama tawbe aduna wa amani adda privatization gi ma hen phamba tamningba phaningba khadu gi tongan taring sakhi bayai but level ama bogdi punna free and the compulsory education se masi lehenga dawne ba adu lehendragadi matam punamakta khoigi lenga ke karigi leriba pot asidi mana privatization yahan gibanina privatize tawriba miusing aduna magi school do phai haina na bana tra na tawna ba tongan ma school do katang na ba men tawjabani na madudina mayam hona compete to bi yaroi buko aduna pot mayam se aduna su victim moiba mayam yaudori ne buko adu mang heta education afaba system amara haibadi yaroi aduna sidida lenga ki kari school pagalan si mission haiba pot ama laiba pot asida makhoina kari vision da tawino haiba pot ama si han tarka le pagalan jabdu kari vision da no pagalan do jab pot ama leidana ko si mayam singa se policy da kari sem do e transparent posting da kari sem do e adi leidana ko government ge school singa si kamai private school singa kamai regulate tawre mayam sangi bu ko adu mayam sing adu da sidi ka hoi ke heta ra khara moina sum memang buthok pa yana na baidana government school da adu tawa first bench yorok pa na ta position ya pa adu letter marks ya pa khara adu ada kaina pu to boi ba ne bu leiriba mayam singa si masi akhoi khana bu su loiba nai roi ai di masi ki keno se ai yam sam na hai kanda ai gi oiba poti up to a level of government stick to ba class 10 bo ekra 12 bo ekra si bokti akhoi privatization gi fully privatization gi masi ki keno se as a policy government ki policy amoina masi leheloi do bani haibasi ai gi strong thesis da bane boko aduna masi gi mayokta masi gi keno do bosi da mate ki apaba angang wei adu tawada tawba haibaduna ta apaba education program na te boko adu dum thokane ba kayam wule ise kiam sange sai sange na ko angang apho wule ba asatri organization na hairo government na hairo amana hairo moi na phai na oiba mayam se duna kayam phaba thabak tawrakre ko si punna soirak pagi ne bako ai le hori ba mayam sing aduna karamain leidi ai di leidana ko si mayam sing si whole overall masigi yama comprehensive oiba vision ama
masi leigadabani adu leitana hata kaino khara tawraga hata madugi potu yagadabna te masi yam chawba chapter amani yam chawba issue amani leibak na karina adu na dana yamna taisa da po hata khoi gi min khara da mi ko kaino ma ha ga yagadabna te bu ko ana sigi poche aduna leiri poche adum masi di adum moi tawhum thopagi adum tawri bai dunida sina kaisu leiba kaino si ahom lakadabdi na te na iris main thamni